Hasretli şotan nazarlar bularga adam tengmedi. Jırşı sügür adayda Aktan menin kaşagan çarşı topta söylüsü söz kuravını kezedi. Bular taragan, can koşam edi sıyıngan, kalamday kası kıyılgan, Kazaktın жалпақ talaсын, düşmanından tasartıp, sözü düşürüp buyurgan, Batır babam şalan töz, her vakti yeredi, Kandıkta kurup kezinde, Samarkandı saldırıp, Әсем деп tasmin көреді, Осылай қылып жыршыңыз өлеңдетіп береді. Tağda ayta keteyін, ayттың далы тілеуді, өзі де батыр, өзі бей халқының болған.